I'm watching ama wakwaba Adom TV so eni ene ye memenda February bosom ne de toso eduno enso na senga krakra nyame adom chena na ye de bosom ye toso mienu no so akoto yachi na fe yewura bosom ye toso miensa eye match bosom no emu na wo twidwuma dia no pen so ye senkonya a ye de bro channel so wo hwen ewo Adom TV san so tie nka asempa 94.7 FM enti se wo hwen se wutie ya na pe ye da wase so do afidie no ode atoha ede na wotwe dwumadi ede efree studios 355 Fanofa Street Kokoblimle yede dwumadi yede ebromidin the Chief Jerry Forson. So on behalf of my solid production team yemo bibia che emo bibia akwaba dwumadi yi so and ansemo na wotwemu no nyina no akoso no yeyinia ho abehia se yebesa so age don hwem yenu eda yenimi na ene mpanifo atena se atwetwe ho enkomo senia beye busumini na otwibia meye no anapa no ma yenhwe senia foni ne tie COVID-19 Ghana ha senia figures no ye ka say etie eti we according to Ghana Health Service website ye ka say new cases no 455 we anapa ya 455 new cases active cases near 5,419 confirmed cases no 82,586 me ka confirmed cases na me ka say 12 March busumi ayebe wuram ya ne de toso dumienu na COVID-19 enya afepepepepepe ewo Ghana ha you record the first two cases 12 March last year enti dana na me bisa se empire na yebo aso yebedu 12 March no na ya hit 100,000 mark no ana eno yankopon kwa nanim me no bienu so ahwe ye ebeye na ebetimi aboa enti confirmed cases no 82,586 nipa ahwere wo mo nkwa ekosoro 594 deaths woma nyame adoma wo ho ato wo mo recoveries and discharge 76,573 Nti say you champ for ni say bia na afutuo ne di ho say ne ayaduro ye ho behia say protocols ahodo no ye bedi so na afi yade no yatimi akon nyame adoma ukode atwami anapa no so na wiemhyɛn ebeduru Kotoka International Airport yensa eka your first consignment of COVID-19 vaccine 600,000 doses of AstraZeneca free India which Serum Institute of India and manufactures our vaccine nyame adom 600,000 edikan ukura de ya na ebeduru Ghana ha ama yaje abasobode the first country in Africa yenya vaccine ni bi ne and then asakra CNN na yedaso a yebo Ghana for abaso. But the question this morning no and say vaccine no yensaka plan ben strategy ben and yede to ho by way of vaccination plan no et saying already another issue so ni say omanfo adwene no akoye bebre vaccine no se megie se mengie eno so so ho ni sa kwanti na obekaya ya wade twam ye the COVID-19 vaccine conversation yede ebre wo live on Adom TV na fe Adom FM enti sansem a ekira adwene nyina no ye boye homodin se ibeyi ano but anapai ye be san so akoho se wo question bi sa no a ye betumi aboa na fe ye yi ano anapai ye hwe best practices ye be hwe aman bia wo mo air vaccination ni ebie for instance Israel ye kan the whole world wo mo na wo mo di kan aman a wo matimi aye vaccination ni pa enya vaccines dodo pa Israel na fe ya hwe aman bi ti say USA na fe ya hwe United Kingdom na fe ya hwe kwan a wo mo rolling out sa vaccination ni any additional dia ebetimi enya edi afri mu enti join in for the next 2 hours obe dey say dwumadi ye dey brewo anapai empanifo amene omo eba bedi dwuma wo mo atena se ededa ye hwe openi ba ko so ani no so wa be kan ye ho na fe ye di dwuma no Dr. Bernard Okoboy former deputy minister of health wono nyame adom oba be join in via Zoom na fe ye ne no atwetwe enkomo Ra Edwin Boachi Adom clinical psychologist ono atena se deda sanso na Ra Nathaniel Nana Kwabena Nkroma
ɔyɛ principal regulatory officer acting head foreign high risk unit food and drugs authority ɔno nso so ɛwɔ ha saa nso na Dr. Ernest Konadu Asiedu ɔyɛ head national quality management unit ministry of health ɛnso so abɛka yɛn ho a anapa yi yɛbɛsi nkonnwa no afei yɛde nkɔmmɔtwetwe no yɛde abrɛn nti join yɛn yɛ Facebook ɛna afei so other social media handles Adom TV on Facebook ɛna afei Asempa 94.7 FM ɛnso so ɛwɔ Facebook fa wasɛm bisa na wadwo nkyerɛ no fa to hɔ yɛbɛgye bɛn na afei yɛakenkan ɛde ama wo anapa yi yɛatena ase na yɛpɛ sɛ yɛhwɛ using best practices for a successful vaccination. Meeting the Chief Jerry Forson. Now, what you do, my dear Sunni, I'm watching Akwaba.